ام حمود زانن تماشا هجا کوزر یک جمادین گران بو هاو هر وها نیشانه دولمندیه لحر ولاتو نافچه که بشوایه که زیر جبو بدوکاری و جوانکاری تی درست کرن جزیر رستک بازنگ و هر وها خلکن پر بالکشتین اچه کرن لآمده با کوری کردستان جی رستکن حسیری تین درست کرن او جب اوه که پر بالکش ورندو هر وها جوان دوی فیچارا چاور و دایده امی ببینن که زیر به چه اوه که تی چه کرن و هر وها امی بحثا گرانیا ویجی بکن زیر او جوره که لاجوردانه کو هیچ دمین پیشین یه دیروکا مرواتیه ده هاتیه بکارانین. دنابرا تواهیه لاجوردان ده او تجاری زنگ ناگره او با آوای خواه برقاندی او وک استرکه که به هم پخوا درتینه پیش. جبر وی تایبت مندیا خواه او بحزاران سالک وک خشر و زینت هاتیه بکارانین. هر وها او بویه نشانه دولمندیه جی. جبر بوهای وی ده تواهیه دیروکه ده او جبو بازرگانیه ناف دولتی جی هاتیه بکارانین. لو مازیر هر تن بویه یک سرکه آمورین و برهنانه چه برنگ زر، سپی، آن یه گلان بجی، یه هری بربچاو، زیر زر یه برقیه. دناوا وی جوره دیجی یک جوان هیه کو ناو دنگه وید ولاتان ده درکتیه کو جیرد بیجن حسیره آمده. جبو وی داخوازه که مزند قومه. سر پیشی زیر خسرج آلیه هستهین ارمن و هاتنه چکرن. لی پشرک و او مجبور مانه ترکا باجار آمده بکن هستهین کرد دست بیکاری کرنه. اف جوره زناته بناوی حسیر آمده بویه مارقه او اول تواهیه ولد وی ناوی هاتیه ناسین. او ده همان دمیده بر همین هنرینه که جهر داری داخواز لیته کرن. چه بازن گردنی آنگوستیلک ده هر جوره بر همان ده تیب کارانین اوجبو نیشان و دیلانان تی کرین. نهال آمده هسته که گله که نافدار هیه که اف دمه دو و دریجل سر و هنره کار دکه. ویگا ام دخوازن که هسته ما جمارا قالا پیکانینه هنره خواب که. از جی ویکاری حز دکم. بویا 32 سال کو از به ویکاری و مجولم آنکو از 40 سالی مو جه 8 سالی خواه و ویکاری دکم. ما ویکاری جه هستاین خواه برگردیه. او جی جه از منان فیر بونه. به وی هاوی نفش به نفش کار برداند به. کار کو ام دکن زیر حسیری آمدیه. او هنره که خسره. عادی باجارو دورا مه. جبر کو جسدی ست کدا دستان تدهه. باهای ویجی بلندو او جوره تایبته. تده تکاره که ماکینه نینو نقش و ستیلاوه به دستان تچکرن. تایبت مندیاویجی او کو خودیشی وی که تکانه آنگو وکه نشانه آوی باجاری تیناسین. وکه میناک جگری آمده چه به افجی اوه. آمد بی هر دوان جنابه. دبکو زبش آمده لدوره کدن وردانین لبله افکار لدره کدن نای چکرن. ناو دنگ حسیر آمده جزو ده جوی باجاری بهوریه. جمردین بگرن حتی ایله، دیلوک، سرته و حتاش تواهیه ولید گرک داخواز هیش بوان برهمان. حتی کج ولاتین بیانی جی داخواز زیر حسیری آمده تکرن. اف جوره زیر با آلیه خواه هنری جی جوره اندن ودقته. کل سر وی بهورگلی تکار کرن. کده که گرانیا دستان هید وی کاری ده. او ده دسته هستین خود درد که آستا هری بلند. و جه بر همین به هم پا درد کون. اف زیر آمده ده آتولین تایبت تینه چکرن. و پشتی هین مرحله تایبت او دگه آستا خواه داوین. هلبت افکاره کی هف بشه. لکارگه ها خواه هسته تف به هفرا دشغولن. و سر برهمین خواه زیرین بهورگلی کار دکن. ده داویه ده برهم درد که هوله و جبو کریاران آماده ده. هسته کی دنیه وی کاری هیه که دوی قاده ده دمه که دریجه کار دکه و بوی خودی تجربه. نها ده قالا خواه و هنر خواه بکه و چوا و بچه آوایی دست بکاره خواه کریه؟ Ben 1976 Diyarbakır doğumluyum. Bu mesleğe از دی سال 1976 اندل آمده هاتم دنی. من ده 7 سالی خوده وکه شاگردکی لبا هستان خود دست به وی کاری کرد. هسته من کسی که مسلمان بو. من هسته وی بخوا ندیدیه.
نزانم گلو کو مسلمان آن مسیحی بویه لی تشتا کو از دزانم ev huner ji mesihîyan derbasî me bûye. Ango dîroka vî karî buwan dest pê dike. Ev karî ku em jê re dibêjin hesîr hunereke desta ye. Heta ku ji dervê welêr jî ji me berhem tên xwastin. Ji Amerîka, Kanada û Hollanda jî daxwaza berhemên me hatine kirin. Her wiha em wan dişînin çar aliyê Tirkiye jî. Bi taybetî İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Êlih, Mêrdin û derdora me ji me karên me dixwazin. û em jî ji wan re dişînin. Tiştekî din jî heye ku li Merêşê jî ev tê kirin. Lêbelê di navbera yên wan û yên me de cudahiyeke mezin heye ji aliyê hunera destan de. Kesên ku zêde ji vê hunerê fam nakin, piştî ku ji Merêşê dikirin tên bamew û dema yên me dibînin, dixwazin bi yên Amedê re biguhêzin. Ji xwe tê de diyar e ku ew karê destana an na. Ez zêde nebawerim ku dê ev pîşe derbasî nifşên nû bibe. Ji ber ku zêde şagird nemane li ber destên me ku karibin bigihêjin. Geçeceğini zannetmiyorum çünkü çırak yetiştirilmesi, kalfa yetiştirmesi biraz zor olmuş bu zamanda. Bi deh hezaran sal zêr bûye nîşaneya dewlemendî û geşdariyê. Niha jî ew di destê hosteyên Ermen û Kurd de vedgera berhemên bê hempa. Ev karê zêrkariyê ji hosta digîje şagirtên berdestê wan û bi vî hawî ew bê navber jiyana xwe berdewam dike. Her wiha ew bûye nîşaneya vî bajarê qedîm ku ew pê tê nasîn. Roja ku ji pişt sûrên dîrokî yên Amedê hildikişe jor, wek nîşanekê li ser hesîrê Amedê tê naqşandin. Bi vî hawî welatê rojê jî mîna zêr dibiriqe û geş dibe. Hêja bawdû.